Inggih idedani sareng sami sadurung awit titiang matur dugrayang titiang aturang penganjali umat. Om Swastiastu. Winten katuturan satwa angse teken empas. Winten kaceritayang angse luh muani sane muaste idur budi miwah ikecape sampun suwe magena iri kering telagane sane uperenganyane akeh pisan. Winten lumut, winten ganggeng, winten taler tunjung warna-warni, winten tunjung biru, putih, selem, miwah kuning. Ike ngawinang i empas luh muani demen pesan rike macandel pepelalianan ngalih ama-amaan sedina-dina. Telagane punika waste telaga Kumudawati. Lianan ring i empas ring telagane punika taler wenten angse luh muani sane muaste icakrangi miwah icakrangi. I empas luh muani sedina-dina sarang yang seluh muani mepelalianan sarang-sarang irike sampun masuru dayu saking suwe kawintenan ini. Namangkin rikala sasih kangkang toyan telaga Kumudawati ini sampun ngangsan kasah. Irike raris yang seluh muani mepacar ring i empas. Udah cai nyai ajak dadu dur budi kita masih ni kecape ane jani mapan telaga Kumudawati ni suba ngangsan kasar gelah lakar metilar uli dini lakar ngungsi gunung himbauan mapan itu ada telaga ane ening jimbar telagan itu madan telaga manis sare sing jejoh yan inarga mayang cara taman narmade genah pesucian ide Betara Indra gitu nyen luung ni kautaman telaga manis saranin totonan gitu nyen cai nyai empas saja dadu apa ngawang telagane totonan bahwa asapunike yang mepajar yang empas iri keraris i empas luh muani metedoh ni siang bates ni yang ingi ratu lanang istri sane mangkin titiang nunas sapun api jandut mangde tetap titiang presiden Mas Witra ring ratu ajak titiang mereka ke telaga manis sare mangde presiden titiang mupunin kalegan mapan titiang taler ngamer tanang toyo nyaratu sarang kali wow sapunika pajarne i empas kangen raris ipun iangse raris ipun mepajar nah kene nyen empas ne ada daya melah gelah lakar nangal kayu atugal di sisi kenawan ajak di sisi kebot gelah ngajak kurnan gelahai cai nyai di tengah-tengah nangal kayu ni totonan lakar keberang gelah kemu ke telaga manis sare bawa sapunike pajarne iangse pigirangne i empas tan kadi-kadi demon pesanipun tinggi ratu titang saya jaga nyareng ini ratu mereka ke telaga manis sare irike raris yang seluh muani ngambil kayu canggeme di sisi-sisi i empas di tengah-tengah sareng kali raris ka keberang
yang kudang menit kadan makelon nih saged sampun ngantos ring tegal wire jenggalut. Irika wenten cicing luh muani Iyang Sang sareng Iyang Sing. Iyang Sing ritar kale ngelah panak meriki ngerara tetedan tan poleh-poleh layak pesan basane Iyang Sing. Wau upun nulenge tepukina di dhuwur wenten angse ngeberang empas. Irika raris Iyang Sing mepajar ing muanenipun. Iyang Sang, nanang, dong tinggalin tuh di dhuwur ada angse ngeberang empas. Entenipun Iyang Sing. Raris kesaure nantuk muanenipun Iyang Sang. Di jada unduk angse ngeberang empas. Ento tidong je angse ngeberang empas, ento tuah angse ngeberang tain sampi. Ane suba umain bekutis. Wow, orang angse ngeberang tain sampi sane sampun umain bekutis gedeg raris i empas. Wow gedeg uga memunyi nyauten i angsang enggang raris bungutne i empas raris ulung. Sesampune ulung mati raris i empas loh muani kepak-pak ke ama ban i cicing Iyang Sang iwa Iyang Sing tur pianak ipun. Raris i angse mekebar ngalerang. Sapunika tuturan satu puniki yang seteken empas dagingnya nih utawi sesantinnya nih sapunapi je pitutur ayu punika yen nenten kelaksanaya berdasar mana suci nirmala pagah ring semaya pasti ke pitutur punika nenten wenten gunane. Inggih iderani sareng sami wonten sapunika sane presida katur antuk titiang menawi enten kirang langkung titiang nunas ngrene pengampur kuntating titiang antuk para mesanti. Om Santi 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 Om.